Nana yeah na kwa Friday die senya wokan na eboja ye yenhwe ene je semu amede esum tiefo nyina okay enti no ye call abefontentan no so ayade a Lil Win ode ensem ya babeto abontene abra o che wasidan kama e de ache ne maame na enum akire na wone eye yi abrantie Oheneyere 95.1 Zion Felix etwetwe komo na okache Zion se ono die so ba wawaro na se ni nuama mo eba beka che ne se onya wa enya de obe na mom no na maame kan de a odo a wode ma ne maame ebuo ene se ne ope ne maame asem ti se ne maame ene ya se ne maame nya bie na no ka che ne se me ba oba na ne te ho no ai oba na ne te ho no ja no even so amma no any explanation bi akra na obeja no na sem we na metena me se na so ba na nyere na so ne wo maame na ni na nhye da nye na ya be a mother's boy oti ase na se no ko ware obi o feeling maame pa dia I don't know why careful enye easy so open now person ware dia you must please the mother instead of pleasing your husband. Please the you mother. have to please the mother. Because you be papa be a baby through maame no na ba. Or to adia mo de ko che na maame ka so nya wo de ja 95.1 also maame ne nye ukunu no. O na eka. Enye easy. Nti no eno enso so e wo ho na ne ode asemi kokoto abontene nsem aba wo comment na se de se nyina ye nim se ne social media in-laws no wo mo etie no makeke bi a che ne pa. Yem konsem foforo so ade a enra day Gifty Anti enra na ye na woda enra ena nyankopon dum no ma ninya infie eduonum enum 55 years na senia osifa celebrity no na de a otwere edito ni social media page no say I'm right in the middle of journey from the golden jubilee to the diamond jubilee. Already 55 na nyame ahia ne papa otwere se baby a waduru ne de kwan bia so no esese nani egia nkrofo a wo mu enim no wo media space Oheneyere 95.1 ede good will message ekokoma no enti no na onua ne je kase ye wohye ye nua ye maame ye sister ye Gifty Anti belated happy birthday. Wa wish birthday dear maame wish ba ko ne enko me de atoko kosisi a wa ho autistic lady nanaya yes nanaya ne maame enra na woda. Oh okay. Na ade maame ne in fact I love the woman from a distance. The way oya akwala no ne ha wetumi train akwala no. Yes so oya adwuma ka Kempiski ai oya adwuma Kempiski. Onyoma be bre asesa. Unim se akwala no so ne to ne so obi a wo leta obefi. Unu nsio kra na less mistake kuja to form a ni bo fusisi ono abetam kra the ompeni dede nti okwa asori dem bo so de say some of the things I hear mo motesa no MP. The last time I she's looking so lovely. Yeah. The woman knows what her daughter will do, what she wants. Ebia ora baby. Na say ohena ha edan we say we ramu nanti o de call ni se mdi nachi. Maame no aya de pa. Ankrofo a e follow no. Just so everybody is pleased with how we training. Enra me so post na woda. Yes, in the birthday and now strangely on my birthday 31st December. She sent me money for lunch. Wow. Yes. Wow. I was surprised. She was the only person, apart from me, for the office, my colleagues, gave me something on my birthday. Yes. I mean, she surprised me. Wow. Nyamisha no money in check. Yo. Nana, Denmark-based Ghanaian musician be Ede Agatha Odro Kodi. Nyoba enyum tuwe jumanu mo friend Wicked Queen J. Or the ababa to say Mr. Logic Edenica. Oheneyere 95.1 Mr. Logic Edenica Zimba beto abontene abra sister Schwarzenegger. I what they bani o ye video bi and I know okay can be edify Mr. Logic who just Mr. Logic idea say ne de ne ho kire no and so your man shada nkoye e won ho no all this has and beto abontene na sister Wicked Queen or two nyumi or the babeto comment section so say I'm still looking for Mr. Logic to collect my money. Na say ngrofo nsema wo mo ekeke ka say Mr. Logic edited in or wo mo kano na say ensem no no kure. Na uhwemu nso so a ye kire say Mr. Logic na o say ono na manage
abaya yi ono ene enkrofo binum na ekamia yese aso manage kakra bi na MCC kasem ho nsem no akwakoye bebri nti no nsem no mepese mi dwomu sukonti no me di mani edie besi bia no mebo modin ana me de aba besom ye tiefuo nyina ensem mi so ekoso wo TikTok honum efa yenuanom mema bi num a wo mo hyehyehye mantare e de skate ahodo emre bi eba ye no na nkrofo bi kase nkrofo yi amanfo LGBTQZ ase wo mo ekeka ho bi nanso so wo mo ba abonten be kire se da bi o bibia se ni ho na mmom no skate a wo de bejeje nkrofo ani nti na mo hyehyehye ntare sa na sika ene kakra wo mbedie nti videos audios bi ababonten a kire se ba ku bi owo mu ni din de Akonoba abrante fefe ne tobom sei nhu nanim no wanhwa anka nkire se oye bema wanhwa beka so oyo ba abrante ba ku bi so ka ho friend Tyler Desi wono so ababonten a wo ka se ni akwakoba no se abrante no friend se wo mra mehwe yi omra na nka omonye skate adofo omonko Onua 95.1 FM wo Facebook ayenkrofo ameka o mu asemi edede da hono ma nti ukwa no apia hye no so na asemi bia wonya bi nte ya maame meka entina ne nso akwakoko tietie bia ne sa na yesi Tyler Desi no kira Akonoba ka kire ne se wo mra na ne omuntwa skit bi okoya ene etena me so ene maame hwe oba bi yesi ba ku bi edise Ibrahim se hwan na se squad audios ni ade edidi di akire nti na se omo de adanko ya dadadre ananya se ebeto dwa sa Akonoba aware aware bi eni ho abrante ne se aware yi so oso aware pa dia na ni oni oyi Onua FM 95.1 ebitumi ware ma san ye be maka ho yeah there are people like that atumi do ani menu hetu ma ye sa e man bi ho ma ware mema oje be ma de sanje obade na ye kire kra ye se that na yi keterese sana na kwa na describe nka sanje na me say na we here o metie enti na ensem wa yokoso e wo TikTok na ensem de bi wom na we mapone ho kakra e de akire nti ya na onso wakwakope bi na watie na ye nhwe Red Rockstone so e na enkrofo bi abaya bi di review bi abase na wache na one na yere no e se wache ni nyede and me see so what kube ngo na enwa kube anwa na wedi nkuto aye de aye yi da uni bi da na try it kube anwa de me aye aduane da ba eno kra wo se kube na ye wo kube anwa de ye tono edwom no ya no mu nyi kube no 95.1 shop na kube anwa you don't smell the kube no in it you don't but people share comments na a lot of people are saying say nipa na asem oba be kan ye no wanka ni enye ne sa dodo na ase pa but of course yenya it tastes bad enye the same enti no na se Reggie ekire mu a nipa no oso hwehwehwe mu na se na danfo pa o ka kire ne se won kohwe ne ekoso abefo ntintan so wono na nipa na ye kana na anko mu ye ne sa so hu enti na se ene Friday yi adamfo bone de na Nyankopon ntwa wo mo kapa ni fira kura betumi aka wo mo enka wo na ena akoye fia de mame sorry me hu se me nkola na ba na baby girl say nkola na ba eye Ohemaa blessing why nyumtuni achede sa na your friend me bo e na afi eye what they say Hygie. Yeah. 95.1 amazing heroes na sana be kono Regina chim na unimre ho ene o se en fire menimre you say Hygie no turn watch wa ma biani e bia na ye kan adwa do be breakfast and a rockstar baby Onua 95.1 FM. Yeah, Junimo.